салом дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. аз ҳамаи шумо миннатдорам барои дастгириятон, барои суханҳои нағзатон. раҳмат ба ҳамаи шумо, ба меҳмонҳои нав дар канали мо пайваст шудагиро ҳамаатонро хушомадед мегӯям. раҳмат ба ҳамаи шумо барои дастгириятон. майна гуфтагӯ зиндагӣ сар шуд дар Россия. меҳмонӣ тамом. омадем лолочхеле ки дуюм мактаб мехонад, мактаби рассомӣ. ҳамуҷа овардаамша, мондамша. ҳанака зебо мерам, мегирам, миёрумша. иҷа вақти пеш хонаҳоям хеле заминигӣ буд. оливаи хонаҳоро ҳамаро гардондам. якта дута хона мондай тамом. айёрам ин хона додам ё пул метиҳанд, хона метиҳанд, намедонам. барфа бинед, чандта барфа ода. толика камтар барфа бинед. моҳи декабрда чӣ хел барфи бисёр сол навака барфи бисёр қисӣ пешовоз мегирем. ҳаниги хонаҳо боша. сохтоси будам уже тайёр шуда. хариб барфи бинед чанқа якта дуюмуш чита магазини метро. касе ки дар шаҳри Казан бошад мумкин донани магазина. хеле барфи бинед чанқа ту қалтида будам азе раҳо ях. зимистон шува мара ғам мегирам. дар ҳамин 24 соли ки дар ҳамин 25 сол меша шаҳр зиндагӣ мекунем. ҳамин зимистон шува мара ғам мегирам. намедонам барои чӣ зимистона нағз намебинам. мегӯем савои нағзе барф бо кам буридостай ёшо ҷамъ кардианена. инҷа стоянка. вола соати 6 дар сар мешавад то соати 8 рафта мегирем шам. зиндагӣ сар шуд. уже и чандумуш як ду се чорумуш чанқадар чор панҷумуш наздик шудусем. магазин саат 7:08 шуд. магазин вода автобуста шуд меша. Мужчины бисёр раньше бисёр одно мехни санки прочишь музыка мемонет карта мезонет хай ака картинер сакати я русском кам как без них видела вот заправка не без заправка махмай фика они как это стоит
Посмотрим, намерим. Я черт нет, хорошо. Почему не поставим? Мира. Точки микнем. Буквально потемерим. Ради полно потиров-то. Шире дубай. Буквально магазин потемерим. На магазин. Что? Сыр. Оған буквально бар фрукты. Автомобильный директор. Önce darba çıkardı ya. Rahmat. Zeki. Hami darba çıkardı. Parfum kokaştan şundum. Hay. Сейчас я darba koki. Güzel ders veriyor. Mister çıkardı. Zaten Mehmet babam kadar trans güzel. Barf. Hoşuma gitti. Ya bu bayağı sen de bana جورانی شونتیم یک وقتو مونا اومدیم همین شهر کازان در همینجا زندگی میکردیم همینجا خونه سنیمات کردیم وقتی پیش اینجا در ساعتی نبود خیلی روز ساعتی کردیم نیگه همین یک دوم تقریب یک 10 سال 9 سال 9 سال و 10 سال همین یک دوم زندگی کردیم اینجا ساعتی ساختیم همین دومی همشه نغز بود که همه کامپیر مصفیدوی وقتی همین پیش چخلو دموی با مهر رو هم دیگره ورد میکردن حرمت میکردن نمیگفتن که تو یکون ملت دیگه خیلی نغز میدیدن وای میکردن ما اینی دوم زندگی میکردیم اینجا ساعتی که ساختیم ساعتی که بچه ما اندک بستر بود یا 5 minut میرفتیدم همو اینی دوم ده بعد از زندگی میکردیم اول یکم اتاش سنیمات کردیم یک نمیدونم 2 سال زندگی کردیم که خزایکا خونه رو فروخت گفت که وای میکنم بیاش ما قطیم دیگه میریم دیگه رایو ما گفتیم نیمون نمیریم با 4 etaş برامدیم همو بعدیز 4 etaş ایدو همه همدیگریمون رو میدونستیم گفتیم که تاجیکستان بوریده نقشلوق هم رو میدونه که تو دومو همه خیلی بودیم گذاشتیم همه همدیگریمون رو میدونستیم که کدام کوارتیر زندگی میکنه و مثلا بچه ها بیرون میرومدن این پلاشتگاه بازی میکردن کامپیرو بیرده میشتن که دوستان ده و یا میگفتن شما برای خانده کاری خطا نکنید ما نگاه میکنیم میخه نغز و ما دمیشه نغز خالتید همسویا ما بود تیتسویا ای دید کوля کامپیر مصفیدی میخه ادمای خوب بودن خدا رحمت کنشون ما همه بچه ما را فقط نگاه میکردن مثل ساعتی میگرفتن شو وقت نداشت باشم اگر ما شنبه و بازار به پول میدادم نمیگرفتم نکه هر هفته ما خودم پرودکت خریده آورده میدادم اینجا وقتی بلوه من بیرودم استم شداد کرده شده انتر نکرده در باره همین تیتسویو تیت کوля نکرده همسویو ناز غلطیدن وقتی که مثلا گرفتن نمیتونستم بچه ها را وای میکردن او وقت تلفن نبود که تلفن های خیلی بود یه چیز همونجا یه نمیدونم چند تیم بود میداختیم که او میزدیم که مثلا من نمیتونم اسکندرهای ساعتی بیچاره با میرفتن میگرفتن شنبه و بازار نگاه میکردن این وقتی پیش خیلی چی نبود که شما پروژی که شما یک ملتی دیگه خیلی کاب نبود نمیدونم یا ما تا همه خیلی آدمای نغز غلطید خیلی نغز بود که همین دوم ما گفتم برنگی تاجیکستان باره هم دیگری رو میشناختیم با اینجا دا مغازین بود این مغازینی
магазини хлебник был, иже молочка بود. ولی همش دیگه خیلی کردیم. در جمعی продавецоям удмои нағз будан. Мисол ми омади, ахе همش سلام علیک کرده بود. چی میکردن ده؟ نمیگفتی که خود حس نمیکردی که در غریبی. حالی نبرد نمیتونم چه خیلی شده که چیم چه خیلی سمت نگاه میکنن وای میشه. تراکتور زرشتر میخیل همینجا خدا رو شکر میگیم از مشتد کنیم لالا بروی این خانه نصیب لالا برو آمده مکتب идем. Всем привет. Все, пошли. Уех. Хорошо, меня. Пустой. Спасибо, Шейсо. Там у меня канал. Мактауша. Пансол Мактавира с вами Хонда. ممکنن هنگامی آخران زمستانه که ما طرفی مکتبی رسومی رفت دسته ой Лола отойди Лола отойди смотри как он играет ну где он ищет روی رفت بازی دارن یوشی بعدی درس آمدیم من کم تا قابلی کردم امروز پیتزا پختم پیراشکی شاورما کردیم شاورمامون یک دانه موند برای آتمان موندیم از میایم خیلی کار خیلی نمیخیل کم کم قابلی منم نشون دادیم کم کمی کارارم کرده میتونیم انا ولی خوب بابا بخورن چخی باشم با مزه یعنی Мама, учу готовить чем ресторан. دیگه رستوران نمیرفته دخترمو فقط خانه ده میخورده